Qancha oldi do'stimni? Tirjayasiz, unga aytmaysizmi? Aytib qo'ysa-chi. 110 bo'ldi dedi. Jetelib ketgan tirjayasiz turasan. Rossiya. Yüzde gelgen Rossiyadan. Avuqtiki 110'ga satılmadı o. Qancha berasizlar? 140 bolsa berem. 140 bolsa beradi. Telefon aytaylik, ne qilaylik? Ayt, telefon. 226 menen 31 Tagı 31 41 31 41 110'ga veriliptir. 140'ga olsa bolot deydi. Ол оны алып кетті досын жетелеп 35 болды дейді. Бол басар азыр. Белерді көп тарт дейді, құлындарды көп тарт дейді. Туғандар сода олғанына қарамаған әрекет қылады. Жөлі тұрғанда салам бұл дейді. Қандай болады ішке? Қайсы қанша олда септі? 75 мыңна беркіші. Күшті oldu? Жазған құнан бұл? Жаз келді құнан болды да? Сынмеген жайына кел. Бұнысы ше? Бұнысы ұлдерле жазға құнан. Құнан? 65. 65. Сода oldu бұл болу? Oldu 54. 54'ten berdi ekonu deң? Жоқ, нарқысы бөлек, бұл 54. Бұл 54 болды, нарқысы бөлек. Шындай. Тағы қош керек аңға? Алтын үстілерінде бүтіреді? 1-2 мін. Жоқ, сен үйде көргенге да. Жатып алып көрем дейді. Шunu тартайшы бәлі өлуім кесін. Қанша? 70. Жақынлақ айтпайыз бе? 65. 65. Сода oldu? 63 берді. 63 берді? 65 келесе береміз бе? Точкасы ол 65. Мына, туғандар. Сразу да жақын сұрап айтып қойын серге. Сырны жадылды екен ама. Чоң ат болса, шырайлы ат болды екен да жаны бар. Соғырсын тартып қойды, соғырсын. Хоп, содан арды берсін, тышып оғыла. Қазір мен әп шын сұрайында тұрам, қанша олды келсін. Аға, қанша қалдыңыз аға бұны? Оға, шықпайлы қойыңға. Қанша қалдыңыз ошында? 76. Жаны айттың е? 76. Қаншаға бердіңіз аға, жаны айттың? Жаны айтпайсыз бе? 76 uchunda öyle. Ha yok o birbirine qarab жылмай отқанын aytdım da ben. 76. Jaşı qanchali? Pishdi. Senin bağısı 76'ga pishdi. Dadlatdi. Qulog'i bor. Jaşı. 3 asır. Жақын айтпайлы боласың. Жақынырабыз. 150 ha? Telefonda. 70 menen. 63 05 03. Қайырдың аты? Советскийники. Bir narı bastırmışsın, görülüşü. Baskan turgan. 150 жақыны deydi. Kulağı var, yürü var deydi. Şunday olған ат екен туғандар. Saat azırak daha koyup kalsa gerek. Saat 8 oldu. Ertemen. Kaça oldu duruşu? 109. 109'un oldu da. Hadi canım. Sorusun öyle sorusun. 109'un. Çaşın bilmeyiz mi? 3 ası. 109'un oldu da. Şunday olğan 3 асы ат екен туғанда. Тағы алынған сатылғанын іздейінші. Сода олыққан жері қармайыншы. Но пішті азыр содасы, піштінің содасы азыр пішті үшін бұл? Піштінің содасы пішіп 94 болды. Көзі башында.
Gözlerin görtasыңар жаныбар. Кайтмас көздөр экен да бу. Кайтмас экен да бу кличкасы. 94 болду му? Сорусун көрүлү. Базар коргондук Санчо балон ортого түшүп жүрүп рукасын алып берди şu курчак атты келди. Бүргөнүнүн аты кетти. Базар коргон толуу жактарга кетти. Тагында жаңылыктар. Муну данчак чыгып калды го, данчак. Жаныбар турганын карагылам. Öşep bu dançak kançada otağı Öşep? Dançak'ta 150 otağı. 150 de otağız mı? Kemi dağı var ha? Kemi var, azırak kemi var. Azırak mı? Az mı azırak? Çakşıyla deviyiz peki? Ya az mı? Kavakların görüyoruz, kavakların canılar. Azmaz kemi var den? Çaşı kaç oldu mu? 4 ası. 4 ası. Neler var ya bunun? Tüketen var. Büyüreyen var, aygırayan var. Aygırak öldürdü. 3 yıl aygırlar. 3 yıl sürdü. Bir bastırımsı görelim bak otkasını. Şunday olgan. Dançak eken de. İçleşine job. Telefon aytın şaka? 773 be. 773 menen 14 92 92'den. Qayerden dançak bu? Lenski'den. Lenski, Nokia'nın dançak eken da bu. Lenin Jol'un dançak eken gerek bu. Buna soda жаңы başlatıp durayım. Kança koşat, kança koşmaya kaladığını bilmeyiz. 75.000 bir odat. Çaşı piştiken. Anga bolbay kaladak. Alısıra жүрөs deydi. Alısıra aktasız deydi, anga bolbay kalad deydi. Adlaka, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. İşler oldu baka? Жақсы, рахмат. Өзіңнен Bu çereli üçün karmalısınız ko bu? өспірім. Öspürümden. Kunan boldu bu, bolu lekte bu. Mi kunan boldu ha? Bu atmasa darlatып oturgan kunan eken da bu. Ata tegi var den. Ata tegi küçük attın bolalar eken da bu. Canım. Kança vermeydi ağız buna ka? 60 сұрашты. 60 tıraş vermediniz mi? Vermedim. Telefonu ayet öğreniyor. Aytı öğrenді. Aydınçı? 552 menen 552 menen 90 90 02 86. 02 86 90 02 86. At Lenski'de oldu. О, Nokia'nın dengi oldu. Nokia'nın Leninci oldu. At deyim de kunan. Kızıkanlar bolsa Kızıkkanlar olsa sıraya versin da. Sıraya versin. Ata teki küçük en bunun. küçtü. 60'a vermeydi ağız. Kança жақындашып bir ayet görmeli mi? 80 dedim elem aldım. Sal düştüm biraz. 80'de bandan kayıttınız ha? Aha. Görüşürüz. Hem aytımız basa al o. 60'ın üstüne kişide koştular bere degen de zaten. 60'ın üstüne kişide koşulsan gerek. Üröngö bu. Tuğanlar. Keyin çoğun oytup at kılıp binelim degenler. Öspürümüz degenler şu 60'ın üstünde. Şu men oyumça şu 70'lerge hem jetpey bitiribizde gerek ama. Jet 86 oldu mu? 86 oldu. Paydasına veriyoruz hazır. 86. Çarşı kaç lira kamun? Pişti bu? Жаңасы. Жаңасы ekan. 86.000 so'm bo'ldi. 2.000 so'm paydasına beremiz ham hozir shu. Yetmiş sekiz yarım berdi da. Hozir soda bo'lyapti. 75 beryaptilar. 78 yarımga satılıp tur. Az paydasını sorasak ayra bereriz paydasını. İçine iyileşip kalsa beredi ha? Veredi. Pişti yaşa.
78 жарым. Daha qaytamayın. Şubat. At pazardan. Canvar. Tak 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 tak. Tak 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 canvar. Aygır sandın mı? 140. Çakını 140 mı? Tokaga. Çakını 140 ha? Telefonu ayıp koymalı mı? 56 men. 56 menen 78 78 94 56 menen 78 78 94 140 жақыны. Жашы қаншалар? 2 асы oldu. 2 асы oldu. Жаңасы енді айғырға жүріп келді. Үйір жақсы үйіріледі екен да бұлар. Şu үйірге айғыр іздегендер мына. Şu нөмірге çalып, şu көріп тұрған атты сода баштағары болады. Ленинскийге кетеді ат. Ленинскийде болады. Қауақ қашын көкіректерін. Үйіріне жоқ екен. Бұлақ-бұлағыдағы бар бұндаға. Бұл алынғаны. Үйіріне жоқ деп алынған. Бұлағына жоқ бермейміз. Ашығын айтамыз. Бұлағы дәл осы керек жануарын. Тұрғанын қарағылауын. Görüngen atқа gelip tevi şardek olduttı. Beri urçu beri. Teşe bu kança eken tığını? Çakın bu al. 150 çakını dediğim. Beri bastır ey, beri bastır. Taşı kança oldu onun? Yakası oldu bu. Uyurum ne sonra nesi yok bunun? Ekotek var. Telefon aytыңызшы. 70 benen 66 74 66. Horoz degan palvon çağırdı. Horoz palvon qayerning palvoni? Bozor Qo'rg'on 3 bulaq. Horoz palvon chopib жүрген ат ekan. Teger tanigan bilganlar bo'lsa. 75 ke so'radi shuni. 75. Nomurdan aytgan. Telefonni aytib qo'yinglar telefonni. 56. 56 menen 28 28 03 03 28. Daha 28 ha? 28 03 28. 76 menen. Tuydu bo'lgan. Tuğsa 3. tut. Qancha ko'rmadingiz aka? 75 ko'rmay qo'ydingiz. Jetelab qo'yinglar aldiroq. Ushul bey, tuğsa 3. tut. Bo'z. Shalaverasinglar, bozor borganda bo'ldi ekan. Men jetelab ketyapsa, alınıptı da o'ylabman. Yaklaşıklar kol karmaştırıp koşuşetler. Bakkanımız ham ölüp gelsin. Kança kaka? 45 ke ber deydi. Berem deydi. Buna berksin mi? Kaçtası var iken de 3 gün sonra boşmasam anı vermeydi. Hı. Niye kadar? 45 bin. Şu soda bütüle kaldı hazır şu. Azrak narak berakmayın bütüle eken hazır şey. Tabii 500 son narak berakmayın soda bütküde yol tarafıcı. Feylerde bir şeyler görülüş. At bedile az girdi. Okulunun jatkanın görgülü. Uqtab atkanın. Adam boqşola jatatda janvarına. Uqtab atkanın başın koyup. Eşekler bu beyler kança oldu kim bilet? Hiç kim bilmeydi. Hazır bilgen adam tavalisi. İkinci kulum ekan şu? 92 bin kaldım. 92 bin kaldınız. Faydasına veriyoruz. Faydası da o da. Hı. İkinci kulu da erkek kurgaç. Kurgaçka. Kurgaç kulu mu ya? Can var mı? Bulçu.
Sarıqaşqa. 3-nji olası buna. Urgaçı buniki ya. 3 gün boldu tuğanlar. Sağam bu. Urgaçı. Özü sağan eken de. Hadi canıvar bir. Qanchadan tushdi? Bilang o. O satılacak. Oo, satılacak. Hem vardı tavus. Özünüz alып keldingiz qoradan. 120 km var bo'ldi. Bulchu, chaqini. Aldık 92 aldık. Faydası kaldı. 92 ga oldik. Alagom aytib o'yla ochiq-ochiqlar savdo qilyapti bu. Qog'ozga o'rab olib ana, sirayvergile. Ha, 5 milyon. Devi. Ho. Paydaga elishsa beramiz. 90 qanchaga dedingiz narxi qarang? 92 ga narxi qulundu be. Bu yoqda qulunsizlar jo'nakay beylarni ko'raylikchi. Taqsirim qaysini qancha qildi bermay qo'ydik o'shanda. 300 mingga bermay qo'ydik. Shu turishini u. Ava. Qanchasi qulun bo'ldi deb berdi? 2 qulun 3 biya. 2 qulun 3 biya. Ava. Ona chekidagi. Qancha bermedingiz? Qashqa. B. Buni yo'q qulun. Erkek qo'y urg'achi qulunlar. Urg'achi qulunlar. Barda urg'achi kanda berdi. 300 mingga düngüne soda oldu da şularga mı? 300 mingga düngüne soda oldu berildi. Beyler yaş baka? Yaş. 2-3 tane. O 3 tuğan, arka 2 tuğan. Nergi tukka yok. Bul 3'tü, bul 1'di. Bul emi tuydu eken. Bunda çoğun, no eko boz mu? Boz. No boz. 300 mingga. Telefonda aytaylar aka. Bilesiz telefon numarınızı yapka? Bilbeyse. Sen bilesin balvan? Ketdi короче, yok telefon. Hop, tüspoğlar sodan ardı versin. 300 ming to'g'liq o. Chiqqan ekan, berilmay qolib turishi. Bo'ldi, optim, komplekt. Yo'q, stoy saat 9 bo'lib qoldi уже. Stoy уже bu yoq. Ot oz keldi. Aka qanday yo'lda deyman ot bozori? Bo'ldi-ku. Otlar qaytib ketdirasan. Atlar qaytdi. Jash bo'lyapti otlar. Yaxshi bo'ldi, o'shaga ot qolmadi. Yo'q. 4 ta ot qoldi, 4 ta kalda ot qoldi aka. 4 ta kalla ot qoldi. Qana ko'raylikchi, yuringchi. Jurar aka, buni ekon 27 dan berib aytadi buni ekoni. 27 dan qildinglarmizlar, ha? Berib aytadi u. 27 dan. Hem 27 dan ham toshla bermaydi. Berib aytadi aka, biz shuni otamiz. Shep, dolarni qanchadan? Bo'larini aytingchi. Eko 70. Eko 70. Kam var. 35 dan kim bor bu? Kam var. Bu 27 dan qilganlar o'ta uzoqroq bo'lib qoltirdi-da. Seylel alasın. Qilib olsa deng. 35 dan kim bor ekan-da bular ham. Bu telefon aka? Yo, haligidan YouTube Ha, ya jon, ko'ram-da, yuqori ol, jatib olib ko'ram-da. Bozorda meyishda yo'qolib qo'yasiz. Qancha aka bular? 32. 32 dan bor. Urg'achi erkek. Erkek. Eko'ting erkagi? Qanchadan keldi aka? Kelgani qanchadan keldi? 30'dan. 30 dan keldi yurmaydik a? Nomer aytib qo'ysa? Nomer aytingizmi? 27 dan berib qo'ygan ekan. 777 777 menen 42 42 20 49. Qayoqqa ketdi aka qo'linda? Parsezdim. Bozor Qo'rg'on Parsezda. Beshikson narda Parsez. No 35 dan kim borlar? 62 ga aldingizmi aka? Tash baldarga mingi. Tashi qanchalik? Ishti bu qunanmi? Qunan aka. Qunan. Ya buna baldan ming jurdi. 62 ga qunan. Eşe bunu kaça aldık aka? 1 kap 70 oldu. 1 kap 70. Kunan. Pişti. Kunan. Pişti boladı ekan da bu yili. Kunan. 1 kap 70 bo'ldi. Faydasını veriyoruz hazır ha? 5000 berse şartga. 5000 berse sırası geledi. Çekin. Ürkök ekan da bu ürkök ekan. Yürüyün güçte şunday oldu değil mi?